Ахмежит Сакинаны Украина селялы көветлері үшін зорнен пара топлаганында қабатладылар. Ишгалжилер 43 яшындаки ер адамны тұтты. Дегенлеріне көре санкедерсін ер адам нотариус қадынны қорқытып, бұйық миқдарда пара чекіп алмаға тырышқан. Оның evінде ФСБ-нің немайысы алтында олған экстремизмнен күрештеті қақатшылары ве ишгалжи полис векелері тынтув кечірді. Адет ұзы ишгалжилер созде Украина диверсантына айт олған эшияларны тапты. Бұ Украина пассапорты, доллар ве евро паралары ве әлбеттеке правый сектор варақасы. Мабюснын исымыны ишгалжилер гизлей, оны жерарлықта шеклейлер ве бұнын үшін 7 ел апиз жазасы бермеге ниетленелер. Қырым татар саяси мабюсы Рустем Шейхалиевнің бұрнындан күчлі қанама башлады. Оны Рус аписханесінің сан бөлігіне алып кеттілер. Чықарылған үкімге қаршы өткерлежек шикает махкемесінің исе башқа күнге кечірділер. Бұақта адвокат Лилия Гемиже білдірді. Махкемеден евел бірінші қанаманы ишгалжилер тарафындан махкум етілген ватандашық журналисті 10 даққа девамында тоқтатып оламады. Нетижеде екімлеріні чағырдылар. Махкеме башлағаны янысе қанама текрарланды. Веге 20 дақиқа девам етті. Пол вокруг него был весь в крови, все его руки были в крови. Кровотечение никак не останавливалось ни посредством прикладывания холодного носового, мокрого носового платка на затылок и на переносицу. Своевременное неоказание медицинской помощи может повлечь серьезные последствия для здоровья Шейхалиева. Bundan birkaç gün evvelsi Rustem Шейхалиевнің başı pek ağıraydı. Hatta ağırı kesici ilaçlar yardım etmedi. Mabus kokusundaki ağırılarga şikayet etiydi. Ama Novocherkassk'nın Rus işgalci hapishanesi onu tetkik etip tibbi yardım vermege reddetti. Шейхалиевнің o'zi yürek yetmezsizligi olganında şüpheliyni edi. Malum olgani gibi Rus işgalcileri Kırımlı siyasi mabuslarının tibbi yardım talaplarına lakayt qala. Geçken sene fevral ayında aynen bu hapishanede 61 yaşındaki Kırım tatar siyasi mabüsü bir çok defa sağlık vaziyetine şikayet etkeninden sonra vefat etti. Rustem Шейхалиевны diğer 25 Kırımlı ile beraber 2019 senesi Mart ayında kütlevi tintuvler neticesinde tuttular. Vatandaşlık jurnalistini Ruslar terörizmde ve Rus iktidarını zapt etmek niyetinde kabatlı olarak tanıdı ve 14 yıl hapis cezası hükmünü çıkardı. Ateş hareketinde Kırım partizanları sırasına koşulup Kırım'nın işgalden kurtarılığı için küreşmege çağırdılar. Partizan hareketinin liderlerinden biri özünü Eldar dep adlandırdı. Degenine göre yüksek maksatlar için daha çok cesur ve istekli insanlar lazım. Ateş hareketinin resmi sayfasında bildirgenlerine göre söz mühim harbi noktalarının tetkik edilmesi, diversiya gerçekleştirilmesi ve Rus harbi bölüklerinde casusluk faaliyetleri aktak etti. Misal olarak Kezlevdeki muvaffakiyetlerini kaydettiler. O vakit partizanlar Arbiyava limanına kırıp oldu. Kaydetmeli ki bu hareket Kırım sınırları civarlarında yani diğer işgal etilgen topraklarda hatta Rusya'da çalışa. Degenlerine göre esas maksat bu işgalci ordunu içeriden zayıflaştırmak ve Ukrayna'nın işgal etilgen topraklarını işgalden kurtarmaktır. Mücadelege koşulmak için hareketinin koordinatorlarına yazmağa teklif edilir.